bašomi ba tlhole ba tswaletše dikgorwana tša yunibesithing le go emiša ditirelo ka moka tsii go balwa le meletlo ya go keteka dikapeso tša baithuti e le ge ba nyaka koketšo ya megolo. Baithuti bao ba šaretšwego ba ile ba gapeletšega go tšeela dinepe tša bona mekgotheng go keteka letšatši la dikapeso tša bona. Union ya bašomi NEHAWU e re bolaodi bo paletšwe ke go obamela kwano ya megolo. Ba latofatša gape bolaodi bja UNISA ka go se hlomphe ditokelo tša bašomi. There is an agreement that we have between ourselves and the employer signed on the 16th of January. That agreement seeks to suggest that what was done for the other colleagues from post-grade 5 and post-grade 6 as well as the academics will be done for the administrative staff and support staff from post-grade 7 to post-grade 16. Now, what it basically entails is that those colleagues who are from post-grade 10 moving up to post-grade 16 will receive a 7%, and those who are from post-grade 7 to post-grade 9 will receive a 3%. And that's basically what we agreed upon with them. UNISA e tshwetše ka mare ditšhitišo tša meletlo ya dikapeso ka bašomi bao gomme e ka nne go tšwetša pele ka ditherišano tša megolo le union ya bašomi go fediša ditšhitišo tšeo le go emiša ga ditirelo ka moka. We have been in meetings and will be updating the graduates who couldn't graduate yesterday because of the disruption to the events that were set to take place yesterday. So there were some graduation ceremonies that were set to take place today. They have been postponed, and what we're going to do is to make information available directly to the students as well as obviously to the public about when the postponed events are going to take place. NEHAWU ga e thabišwe gape le ka moo bolaodi bo sepedišago dilo ka gona. Just in 1 year, there have been more than 10 strikes in the university. It tells you that the type of management that we have is not a management that is fit for purpose. There are financial decisions that they take that will impact the institution in the next 2 years or 3 years and might lead the institution to being bankrupt. A go dipego tša tshenyo ya thoto le dikgaruru tšeo di begilwego ka ge bašomi ba be ba le mogwantong wa khutšo.